whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei te reo, karamihi e rere nei I runga I ngā iarangi o te wā kia koutou, ngai taringa, o tira koutou te hunga, hou kua tata mai a nei, a taringa whakapāotu nei I te pokapū o taringa, ara I te pīki auahi o te awamutu. Nau mai hoki mai, nau mai haere mai, tēnei hoki te mihi kia kōrua te māngai pāho, irirangi te motu e tautoko mai nei. I a taringa, e noho nei I raro I ngā parihau o te wānanga o Aotearoa. Ko māua tēnei, ko taku tuahine, ko Erika. Nau mai. Tēnā koe, karanga mai. Ko hoki mai aparao ne. I tā wāhi, ai tika, I tā wāhi ai mo te tori wiki. Hoi no. He manuhiri tā māua me ki tā tātou kei ngā kai whakarongo, kua tai mai tēnei rangatira ōku, tēnei tuakana ōku, kua rangatira taringa I a koe te makau, nau mai haere mai, tēnā koe. Morena, nau mai kua ora te ngā kai, kua tatu mai tēnei rā. Ai. Nō reira, he iwi o te wiki tēnei, taihoa. Been a while Tika. So and it's very cool that we've got our iwi o te wiki in person, in studio. Ka mutu, ka heiaha te tatari, ko te atu me pai, ko tēnei iwi o te wiki, no konei ake. Yeah! No konei ake, meki no e nei, whenua nei, kua rere kia muha mai koe te makau, a taringa kua kōrero, kua tata kapi I a taringa ngā iwi kato o te taitokerau. Ne. Mai te hiku, tainoa ki tā maki, te tai rāwhiti, Aotea kurahau pō, ai no reira, kua kōrero mania poto, engari, hewi anō tēnei, me ki atu e au, ko Ngāti Unu, ko Ngāti Kahu. Engari taihua tērā e tai. Kua whakaputaina kētia e au te poti I te pēke. Te ngeru I te pēke. Ka te moku I tēnā? In the cat out of the bag. Is that the saying? Ai, engari ka tukua ki a koe e hoa e tai, ke whakamāramatia mai e koe ki te iwi. Nō whea koe, I te mea e hono ngā nō I wainganui a kōrua, engari, kōrero mai. Tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei, tō tātou kaupapa I tēnei ata. No, praone, tēnei rā te mihi. O tira ki a koe te tuahine, ngā mihi ki a koe rā, me te ahuatanga ki ngā whakapopo o, te rā o tō koroua, tō kuia, ki a tāsi, waenga, kāroha. Hoi no, praone, ko tāma, ko roa ko e whangāna ki a tāmai te whakatutuki I tō karanga, I roto I ngā tau. Anō I te rāni, kua wātea, ko whakawātenga ngā hau ki a tāmai ki nei te whakatutuki I tō karanga. Anō rere ko tāmai a Ngāti Unu a Ngāti Kahu I tēnei rā. Anō rā, ke whakatau ki tiake, ko ngā hūhā o kahurere. Ko ngā hūhā o kahurere. Koe ni te pepeha nui tāne e oku tupu nei tō ai arata. Ko ngā hūhā o kahurere, ara, ko puawhe, ko kakepuku. Ngā maunga whakahi o tēnei rohe. Ko puawhe, kōrero hia nei, ko pirongia. Engari ngā rā, I ngā rā uaunga, e ki taku iwi, ko te ingoake, te ingo tuturu, te maunga ko puawhe. Ko puawhe. He momo makairi. Ka puhia, ka pupu mai te hau mai te tonga, ka arongo ko I te kino te ngau o te maeke. Anō reira I puawhe ai te ingo o te maunga. He wāhi hauhau. Tēnā koe. Wāhi hauhau. Mātau nei o Ngāti Unu, e ke mai mātau e rua nā tātai heke. O te tehe o nā tātai, heke mai rā e te iwi toi whenua o koniki. Te iwi toi whenua ko Ngāti Kahu punga. Ko Ngāti Kahu punga. I konei a kahu punga. I konei a Ngāti Kahu punga I mua I tānga mai o ngā waka. Konei mātau I tēnei pito I te riu o Waipa, ko te torohe, mai puahe, ka hi koe tonu rā I roto I te awa o Waipa, ko tai atu rā ki te awa o Waikato. Nā, ka haere tika tonu I roto I te awa, ko tai koe ki Atia Muri, ki Pohaturoa, ko haere tika tonu rā. Ai roto I te awa, ko tai ki te huinga o ngā roma. Ara ki Taupō,
ka haere tika tonu, ka tae ki ngā roro o Taiti Arike. Mai reira, kua hure ki te hau auru, ko tae anō rā ki mōkau. Ki te ngutu awa o mōkau, ko hoki mai ki roto o tua whenua. Nā, ko hoki atu anō rā ki puawhe, ki pirongia. Tērā takiwā nui koe rā te kāinga wāwā o Ngāti kahupungapunga i taua wāla. E hara i te mea ko Ngāti pungapunga naki, ko Ngāti kahupungapunga, ko Ngāti hikuwai, ko Ngāti matakore. A hera ko te Ngāti matakore o nā ia neirangi ingari. No muara noi tanga mai o tai nui waka i ko nea nuki rai te tahiwi ko tōna ingoa ko Ngāti matakore. A ko kai te tai hau auru te rā iwi toi whenua e nohan. Ono mātou Ngāti kahupungapunga ko noho pūki roto tua whenua ne. Hei ui haere. E hera i te mea i noho pā ngā tupuna ne. Engari ka matera atu ki te whaiwhai, i te manu, i te ika. Tēni mea te kai. Ena koe nā te āhuatanga o Ngāti kahupungapunga. Noho wehe, noho i ngā tōpitu katoa te rohe nei. Ngā ko tā rātou he whai i te kai. No muri mai ka tā mai nā ngō tāua tupu no tainui. Ni reira ka tupu mai ko te raru. Nora, eke mai rā i a tainui, i te rao tātou tupuna i a Hoturoa, ka heke i hora kia unu. Rā no reira i Ngāti Unu ai mātai. Kia ora. So it was Ngāti Kahupungapunga, and then once Tainui and Hoturoa, and then joined in, transition to Ngāti Unu down here. One could say a transition. If Mere and Shaparaka were involved, yes, that's a transition. Ko nā kōrero te kāinga mea, well, very much a nomadic lifestyle here in paradise. And then in around 1200 AD, tā mai rā te tātou tupuna wakanei a Tainui, me te wharaunga o runga. And things got interesting very quickly. Pirangi anau kia haere tātou ki reirei nāne, me te tāhu o ngā kōrero, ka muti kei reira, Erika e kita anau i wana kanohi e kimo ana. Engari me hoki ki te kaua o Taringa, kia huri ki te tētai kiwaha. No reira i pai te kōrero ko ngā hūha o kahurere. E hoki ana ku whakaaro te wātua tai i rongo rā tērā kōrero ko koe tonu e tū ana i tō marae i matakaro. Ka rongo i tērā kōrero ka kapuhi e au tērā kōrero. Engari e tētai kiwaha. Kia ngā rānei e maharāna koe ka tākirikiri i tō ngākau. Tētai kōrero nā ngā mātua tūpuna. Ka rongo koe i te haukiri. Ne? Ai. Tērā o kōrero tērā. Kia ora. Taku kora hia te hāriki rā haki, te hāriki te oma iau e tamarika. Taku i tinga, ko hau te tahi o ngā tamarika, a piri tonu ki te pae tapu, ka piri tonu rā ki te pae poto o te whare, te whakarongo kōrero. Ngā kukau mātua, ka titiro mai kia hau, ana ko taua kupu rā ka puta. Ko harongo koe i te haukiri, hariki rā haki. Tērā. Nora, ko tētahi... Ka rongo koe... I te haukiri. Ka rongo koe i te haukiri. Ka pai nā, whakamāramangia mai, hea te tika ngō tērā. Ka rongo koe i te haukiri. Ka rongo koe i te haukiri, ko te haukeri ki e tehi. Ai. Ko te haukiri, ka rongo koe i te wepu. Kia ora. O te haukiri, ai. Te haukeri ki e tehi, ko te haukiri. Ka rongo koe i te haukiri, ka rongo koe i te haukeri. Ai. Nā i taua wāra he wepu wiro. Ai. Ko nā whiro, ai. Nā tapu o ngā mātou kui i taua wāra. Ai. Ka rongo koe i te haukiri. So is that like a... Kene koe, ātori āhori te ki tērā, engari ka
Ai, ka wipua. Yeah. Go on, you're gonna get You're gonna get the bash. You're gonna get the whip. Well, not the bash, but like that. Ai, Ai, he momo whakataetai tira. Ai, hea te whakataetai, he whakatoi. Nā o mātou kuia. ai. Ko nā mea māia, ka noho tonu, ka hoki mai, ka hoki, ana kua hau tētahi. Ai. Ka hoki tonu atu, ka hoki tonu. Ahakoa tērā kōrero. O mātou kuia, o te kāinga. Ka hoki tonu atu, ka hoki tonu atu. E naurunga nora i taku hiakai ki te whakarongo kōrero. Naoe, ka rongo koe te haukiri. Ka runga koe te haukiri. Ka rongo, nai rongo. Ai, ka. Yeah, you gotta do it in... Ai, mahia mai, Erica. Ka rongo koe te haukiri. Me tō reo kuia. Oh, what? Hang on. Tore, wha. Ka rongo koe te haukiri. E kore tātou e rogo inge nei koro inge nei rānei. Oh, yeah, no, you're not allowed to say stuff like that anymore. Ai. Engari, he kōrero whakatūpato tonu ne. E rongo ana au i te wairua whakatūpato i te tangata. Well, in saying that, I never got the... Ai. Never. Ai. Hey, it's just a threat. Yeah. Ai. As much as anything. Yeah. A term of endearment. Kia ora, kia ora. Well, I could probably try this one on my toddler when she's driving me up the walls. What we usually say is, ka puta koe ki waho. Ai, koia. Nō reira, he pai tērā, ana kua puta mai, koira te tua papa o mōhiotanga i te rānei. He noho i te pai, he noho i te whare, he whakarongo kōrero nera. Ana te momo i Waimari e ki tērā, i tērā āhuatanga. Ka titiro mai te ao, ka pēnei te ao, pēnei au nei, ka pēnei rata, i āta whakanohia, ka whāngaihia. Ne, engari te nuingo e ra kōrero ne he noho he whakarongo. Ai, he whakarongo. Te hena ki te kuia i tino noho ki tāta whakako iaha. Ko te first cousin tērā, o taku tupuna kuia. Ana ko raiha, sergeant. Kia ora. Ka haere mai tērā o mātou kuia, mai Makau, haere mai tērā ruruhi, hau mai ki runga i te marae. Ka haere mo te tatari. Tā e tonu mai rā ki te waharo o te whare, kua karanga, kua hau mai ki runga. Te mara. Ready or not, here I come. Literally. Nā haere mai tērā kuia. E me te mana nui o tērā reanga. Kuia o mātai. Ko ia, ko tōku tupuna kuia no ki rā. Koe rā nā mana nui o taua wāla. I roto i a mātai. E iau i taku taiohitanga, i taku itinga noki. I reira anoki rā o mātou koraua o te kāinga. Ngare he rere anoki rā te mano e rā koraua. He koraua mahi, mahi kai. E rei te mea e kaha te whai kōrero i rā mahi. Ngare o mātou kuia, he kuia, he ruruhi mōhio. Mōhio ki te kōrero. Mōhio ki te whakatakoto, whakaro, mōhio anoki rā ki te whakatakoto. Ai, ngā kōrero, i arahi a mātai. Kōrero tikanga, kōrero whakapapa, i ara tuka toi e rā tāma, i rā pūke ngatanga. Anō reire ko raiha te tahi o mātou kuia taniwha o te kāinga. E ke mai ai runga i te mara, ko mōhio katoa mātou o ko tā mai a raiha. Ko te pāpai o Ngāti Unu, Ngāti Kahu. I te atura i te nui ngā kātū ka takamuri. Tana whakaheke. Whakawā te ana i te paetapu mō te mana. Mō te mana. So hang on, let me just check. So you're saying when she would arrive, people would back up? No, back up, step back off the pai and step to the back. I nā te nui o tōna mana. E nolo te mai a mātou, koe ia te... Respect. Koe ia te taumata o nā mana o nā whakapapa i roto i a mātou. Ko ia, ko taku tupuna kuia. Te rā reanga. They were formidable. They were formidable. And at that time too, we still had the Women's Committee. We have the Marae Committee and the trustees, but you had the Women's Committee. And no matter what decisions you made over here through the democratic process, ki te kore ni ruruhi o mātai whakae. Ka veto. Oh, yeah. Wā tuatai ko korongo au i
tētahi komiti wāhine. Me too. Ai. Pā, te komiti wāhine, hera i te mea hou i roto i a mātou. Hera hoki rā i te mea hou i roto i a maniapoto. Taka atu rā i roto i a maniapoto, ora ki o torohanga ko te haere huka. Kia ora. Te whare kōmiti, kei reira te whare kōmiti, te huinga o ngā rangatira, tāne. Engari he kōmiti anō, tō te wahine. Okay, cool. Te tāenga mai o te rao ngā korou te matua tangata i roto i a maniapoto. A te kōti. A te kōti. Here mai ai ki te kōro ki te kōmiti nei, te whare kōmiti ki ngā rangatira, he tono rākau, te kaupapa, te kōti. Kia pai ai te whakatūhare. Hanga i tōna whaara ko te tokanga nui anoko. Ko ngā korau o te rao, ka anoho ki te ata whakaronga ki ana kōrero, ko te whakautu. E hara no mātau te rā mana. Ko te whakaha, ko te mana o te kōmiti i taua wāra. He whakahaere ngā huatanga o te iwi. Engari ngō ngā take o te whenua, ko ngā take o te rākau, ko ngā take o te wai, kei te puni wāhine ke te rā. Wow. No reira i mea te ware kōmiti ki ai, ana haere atu ki a ki te ia mea. Nā ruruhi, nā rātou te mana o te whenua. Nā taka mai raki roto i a māta ko tau āhu anokira. A i tau a wāra. O no taka mai raki e nei rā. Ko te mana wāhine, kei taku kuia. Kei taku kuia koe. Kei te rao tunu ngā kukuia ko mea ko Louis, Auntie Liza, Auntie Louis. Aroha mai Auntie Louis. Kei aia, kei taku kuia hoki. Ko rāua no rāua. Aha kua ka oti a mātu te whakatakoto i o mātu whakaro i roti te hui. Kōmiti, te hui anoki rao, te tarahati. Ki te kore rāua e whakai. That's the end of the story. Mo mātau Ngāti Unu, Ngāti Kahu. Ko te taha kia Ngāti Kahu punga. Ka heke mai kia hine mārama. Kia ora. Ko hine mārama i tōna wā te tino o Ngāti Kahu punga. Tō mātai tupuna, ko unu heke mai ia ho turo, o tō peho tu matapu mō tai ue tapuraka māmau kā kati tā whao. Ka moia tā whao i tana manu mea, arai tana wahine tuatahi. Ia maru, ka puteki wahoko ue tapu, i muri ko whatihua. Taka mai ia ue tapu, ko mō tai, o te tuarua o ngā mō tai. E haro mō tai tangaterau. Nā te rau ngā mō tai, ko unu. Kia ora. Mo reira Ngāti Unu i mātai. Ka moi a unu i a hine mārama. Ka puta mai ko mātou ko Ngāti Unu me Ngāti Kahu punga. Nā, e tohu aroha kia hine mārama e rua nā ingo. Ko tahi te iwi e rua nā ingoa. Kia ora. Tuatua i roto i taku, i wānganui i taku rahi o te kāinga. Ka rere aku mihi kia unu, e unu tēnā kutau. Tēnā tātou. Nā ko mōhio te iwi kāinga, e mihi atu ana hau ki ngā tāne. Ki te rere aku kupu mihi kia kahu, e kahu. Ka rere mai o koutou taringa i ta whakarongo. Kei te kōrero ki ngā wāhine. E kōrero ana ki ngā wāhine. Nā ngā whakapapa ne. Ngā tātai. Ngā tātai heke. Ana ko mātou tēne. Hine marama's Ngāti Kahu punga side, Yep. the wāhine. Is that what you're saying? Yep. So when you mihi to the wāhine, yep. And then when you mihi to the tāne, Ngāti Unu, e unu. Engari, e kōrero tērā i wainga i a koutou. Yeah. Ka tai atu ana mātou te manihiri, he mihi kia Ngāti Unu, kia Ngāti Kahu, ko koutou tērā ne. Engari, wainga nui a koutou, koe nei te reo. Yeah. Nera. Kua mōhio mātai. Ai. Ka pai. Ai. Ka pai. Ana mātau o tu mātau takiwa. Te takiwa e noho tanui nei mātau. Korotia te takiwa i te mea, koe tahi e mōheo ana kei whea tau mutu. E tehi. E tehi. Me taku whakapai, kua rongo nui haere a tau mutu i a Taringa. Te bustling metropolis. Te piki au ahi nei. Engari, kōrerotia i a tāhua ki au tō taki kōrero mo te Ngāti Kahu o mua. Tēnā, whakawhaitihia kia mōheo
pūanga i Taringa i whakarongo mai nei. Ka ahoa mohe o keiwhia te rohe o Ngāti Unu, Ngāti Kau Ngāi nei. Ai. A kia hoke ake la ki te rao ngā whakatauki ngā e hau. Kia ora, kia ora. Ngā hūhā o kahurere. Tēnā koe. Ara nā hūhā ne. Nice. Ngā hūhā o kahurere. Ana ko tērā tupuna o mātou a kahurere. I haere mai tua whenua, mai tau moana. A hauturu ge i e nohoa. Ko he te mei moi a uetapu. Kia ora. Ano, te tahi o ngā mahi nui, whakahirahira o te ratu o tātou tupuna. Ka mutu a uetapu. Ka whakarerea, kahurere, ngā whenua o tōna hoa i roto o kāwhia. Ana, ka heke mai ki roto o tua whenua ki te kimi, te whaiwhai haere i tā rau e te maiti. Tā rau e te maiti i haere mai ki roto o tua whenua nei. Te kimi i tahi kāinga papai. Mō te tini no atua nāuri i roto o kāwhia. Hoi no tērā tupuna ka tā mai rā ki te maunga karangatia nei e tātou ko pirongia. Ka tapaina tērā maunga ki te tahi āhuatanga i taka atu ki kia kahu. Haera tonu rā tērā kuia ko tā mai rā ki te awa. Ka pā te haumata ho te wai ki ona Taringa, no reiri waipā i te ingoa. Kia ora. Ka haere tonu rā i tana haere ko tae ki Kakepuku. Ara ko kake haere, ko pukupuku haere nā whaturama. Me nā whatingano ki rāu o tērā o tāua kuia. E rongo ia i te tahi māwiwitanga. No reira tērā ingoa, Kakepuku. No reira, koe nei te rohe nui o Ngāti Unu, Ngāti Kahu. I nā rao mua, arake te nui, te rohe o Ngāti Kahu punga. Koe no, whakawhaitiha mai rā, ko hao e iti haere, ko tā Ngāti Unu, Ngāti Kahu, ko te rohe, mai Kakepuku, huri atura, ko tai ki moana tuatua, tēnei, ki kō mai o moana tuatua, ka haere ki rangi nui. Kai hea moana tuatua. Moana tuatua, kai ko iti atu o te awa mutu nei. Ahu atu ana koe ki roto orangi, ko tai koe ki o haupo, ko heke i hora, ko tai koe ki te wāhi. Kai reira nā pāmu peri nei, blueberry farms. Ana, he moana tērā i ngā rā o unga. Moana nui, moana roa, moana tuatua. I ko mai o moana tuatua, ko ahu atu rā ki rangi nui, ko heke mai anō rā ki roto o tua whenua nei. Kai roto ko ngā tuahi nei, ko rohia nei ko the Three Sisters. Ko taua wāhirala, kai roto anō ki rai te rohe o Ngāti Unu, me Ngāti Kakepuku i taua wāra, ko haere tō tika, ki totorewa, ki kō mai o torohanga, ko haere tika tonu, ko tae ki o rāhiri, ke rā o ngā puke hiwi, i te hau āuru o torohanga. Ka haere, ka whaiwhai tunu rai te awa o waipā, ko hoki atu anō rā ki puawhe. Koe rā te roke. Mai puawhe, kua heke i hora, ki roto anō rai te riu o waipā, ki kō mai o te wairoto me te nui noa atu o ngā wai o ngā roto. Kia ora. A koe rā te roke. I taua wāra, nā waira kua huarahi ake i wike hapuke o mātou huanga. Ana ko whakawhai kāinga mai i roto i takiwāna. I here i te mea ko mātou anaki. Koe nā te tahi o nā kōrero nui tāne i tēnei wā i wāinga nui ngā uri. You must always be cognizant that we're not the only people. As it goes, kai pirongia, kai te taone o pirongi, kai te rātakiwa, kai whati hoi, a o mātou huanga nō rā kai reira. Kia ora. A ko hikairo, ko apakura, ko taramatau, ko waiatu. Heka nō rā ki te tahatongo o tu mātou rohe, ana ko Ngāti Makahorima, ko waiatu. Hui katoa mai, ko tātai. Kia ora. Ko tātai. Mania poto mai, raukaua mai, Waikato mai. Oino ko tainui. Wakatākere nui. Kia ora. Kia ora. Lawe. Very cool. Some cool new names in there for me. O ia koe taraiwa ana e hoki ana ki kirikiri ro i te rā nei.
Ana, titiro koe ki... I'll be able to see moana tuatua. Koena hoki. Yeah. Ana koena te ahu o tēnei rohe ngane i nā wā mua. He repo, he moana, me mōhio rawa hoki ki ngā huarahi. Ne, tai ai ki mea wāhi. Ne. Ia, mahi nui te rā, ki te kore koe mōhio. Ka he tō haere. Ai. Nā rā ua ko ngā huarahi, ko ngā aua, ko ngā manga, ko ngā moana hono ki rā i roto i tēnei takiwa. Anō rā, ko ngā ua kōrero anō rā mō te nehe nui. Tīmata hia mai kone. I te awa mutu. I ko atua te awa mutu ko moana tuatua. Koe rā pia te tai apa. Te pātū. E kore nā uru rā koe haere ki tua i te mea he moana kai reira. Kai kone, kai tuatu o te awa mutu nei ana ko ngā roto. Te takiwa o ngā roto. Nō koe rā te aukati. Kia ora. Te aukati o te tai ao. Ana ka titiro ki te tonga. Kua haere te kotonu rā. Te titiro ki o torohanga, kai ko atu o torohanga, ko te kuititanga o ngā puke, ana ko te kuiti. Ana kai reira te whakawhaititanga o nā te rohene. Kia ora. Ahua nā koro e tahi mea ana, ua tai koe ki mea hoeno. Ko ngā koro e mohana, e koro te aturi i tēnei wā, tīmata hia mai kone, tēnei rohe, ahua atu ki te tonga, kua tai koe ki o torohanga, ana ka ki te koe kua ahua whaiti haere, ana weira kua tai ki te kuititanga o ngā puke iwi i roto o te kuiti. Ana kai reira te mutunga. Tēnei mea te uru rākau rangatira nei ngā rākau kaitā, ngā rākau o te repo. Tēnei mea te kahikatea. Yeah. Yeah, te kahikatea. Like at Yanni's bush. Yeah, that's just a little tiny bit of it left. And we got a little bit of it left up at Te Manuka, just beyond Matakaro. There's a little bit up there, all secondary growth, but it gives us an idea of how it used to be. Yeah. Kia ora. Ka pi kato te whenua nei i te rākau. And where there wasn't rākau, there was water. So it was so crazy to me to think, you know, that they were covered in repo and moana. And I just am like, how do they even drain it and why is there farmland now? Yeah. Yeah, arohana. Basically, anywhere flat was underwater. He pātaka kai nui tēnei nā wā mua. Te pārera, ngā kai o te repo, ngā momo ika, te tuna. Tuna, yeah. Ai. Ngā hua o ngā rākau. Ngā hua o ngā rākau. Ai. Nā manu ko te rime te kereru. Koe nea no koe rā te kāingo te kereru i taua wāra. Te kereru, te kōkako. Ngā momo manu katoa. Ngā momo manu katoa. I konei tēnei rohene. Te nehe nehe. Tai atu anōna ki te tōroa auta. Te hatai. Te tōroa hatai. Ki ngā karoro ki ngā momo manu te moana. See, those seagulls. Yeah. Wa nā momo seagulls. No, momo, yeah. Ka heke haere mai, i roto tua whenua nei, te kimi kohanga, te hanga i ngā rātou kohanga. Ngā titi, te oi. Ai. Me haere i tana haere nei, whakawhiti i maunga tautari, kei reira e tahi rua. Kei reira tonu i noho ai te titi, i nā wā mua. Nā wā o mua. Ai. Wow. Ai. Runga o Kakepuku ko te tahi o ngā mahi a Ngāti Unu, Ngāti Kahu i taua e me ngā hapu. Ka tai ki te taua wāra. Ko ngā manu o tai, kua whai kāinga i roto tua whenua. Kia ora. Ana ko te ara manu, timatahia mai rā. Te tahi o ngā ara manu, ka timatahia mai rā i te takutai moana i kāwhiara. Ka haere tonu mai nā manu. Ia te pō ka haere mai. Tātaka mai rā te pō ki roto i te kiru o Waipā. Kouti o mātou kau mātu te hika kei ngā nāhi. Kia hi kauri ai te ahi. Ai. Anā ko nā titi rere pō. Ka rere tōtika mai ki ngā hine. Anā ko te mahi o mātou kau mātu. Kouti a rātou te hanga i ngā pautaua. Ngā pautaua nei. Neke atu i te tiurua te kau. Pūtu nei te tāroa. A o tā rātou mai, ka rere mai nā manu nei. Ka rere mai, ka noho tunu nā kau mātu me ngā rākau roroa nei.
te patu i nā manu. Ka rere tō tika mai nā manu nei ki te aha. Ai. Oh, man. Oh, wow. Nā Ai. patu nei nā manu. Hei kai mā te iwi. Kia ora. So that's not the same as bird snaring. No, it's not bird snaring. He patu. Patu nei te mai. Tum, tum. So were you saying the ahi was kind of like, they were attracted to They're attracted to the light. Oh, wow. They're attracted to the bird and Oh, they the fly night birds. straight Yeah, into yeah, it. yeah. And on a good night, te wai, ko puta mai te mahina, there's even better because you can see them coming from miles. Yeah. And me te Ngā tangi anu titi ki rao rere nā, te tangi anu nā titi rere pō. Oi. Oi. Oh, is that the tangi of them? Yeah, so that's why they were called oi. Ko te titi, alo ko nā mea paku. Right. Nā pepi, ko te mea pakeke. Oi. Oi. Oh, wow. Oi, over here. Kei te pēra tonu a nā pui ne. Koe ra tā rata kupu. Oi. He oi. Oi. He oi. Ko te mea ka ingana e mātou nā ia nei rangi. He titi. He titi. Oh, okay. Ai. I te mea ko tana tangi. Titi. Ai. Kia ora. Nami. Ka kai i te pūha. Me tunga kei mai o te namu. Ai. No reira, Ngāti kahu punga, ana ko kōrero tia, e tai o nā hitorea, Ngāti Unu, o mai tātai. Tēnei tupu nā unu, he kōrero mōna, he... Nā, i te wā tōna matua, kia korohia tōna matua. A tōna matua ko mōtai. Ko e te auriki nui i roto i tōna wā, i tōna rohe. Ko tāna he whakahaere i ngā kaupapa i roto i tōna ao. Ko te teheo nā tino kaupapa i tauara, ko te tuna heke. Kia ora. Ko te tuna heke. Nā, he moana katoa, he Waikato te āhua te whinua. Nā, ko tai atura ki Kakepuku. Ara, huri noa ko te repo o te kawa. He maha nā iwi, nā hapu ka haere mai te mahi tuna. Kia ora. Haere mai taranaki. Haere mai wāhike, iwike. Mai tata, mai tawhiti. Ka haere mai te wā o te tuna heke. Ko tā Ngāti mōtai i te rawa. Ia iki ngā kōrero te kāinga Ngāti mōtai ke te ingoa. Ko tā rātau mahi, he whakarite i ngā hōpuni i roto i te repo, ngā kāinga. Nō reira he tapahi wāhie te mahi, kimi wāhie. Ko he tahi kai anō ki rā, ka rau atu ki roto i nā hōpuni mahane. Tau mai nā te tai hapu, ka puta te whakahau mō tai anei o rauiri, Kia ora. anei o pātuna, Kia ora. anei tō hōpuni, anei te wahia, anei ngā whare, ko tinei a mātou i te whakarite. Ko ua koto e hāri ki wāhike atu. Ko ua hāri ki te rauiri te pātuna o mea. I roto i nei resource manager. Koe rā. Resource manager. Koe rake te mahi o mōtai me tana iwi i tau awara. Anō, tā mai te tahi wakahere mai te hoariri. Ka rongo rātai mo te rongo nui o tēnei takiwā he whenua haumako, whenua momona, te nui o te kai, te kāinga o te tuna. Who wouldn't want to come here? It was the pack and save and O te rā wā, ne? and countdown of its day. Ai. And so they set us up for other interested parties looking to potentially take over. And so i te wā ia mō tai koroua, haere mai te tahi o nā toa o tapuika, o roto o te aroa. Tapuika. Wow. Ko tō tāua kuia ko mākino. Kia ora. Ko mākino. Haere mai ia me tōna hokowitu. Haere mai ki te mahi tuna. Ngana ko tōna kaupapa ake. Ko te pakanga ki a Ngāti mōtai. So, she came, she brought her hokowitu, and e i ngā koro o te kāinga, te tahi kōrero pō he tai kia e ka repai nā te whinua kone, mo te whakatupu kūmara. That wasn't true. He pō he nui tērā. So she made her men carry these baskets, he pū, he mea hanga ki ngā rau o te toi. Pū nui ne, ki anei ngā one o ne papai, o tōna ke whenua. Ka mauria mai ki kone.
Ui. No reira te ingoa hari whenua. Kia ora. No reira I hari whenua I e tahi o ngā uri ona. I roto i amata I a ngā wairo I a rātou te rā I ngā hari whenua. What? So she came here They brought baskets take of... some... They dirt brought, home? No, they brought baskets of dirt with them. Oh. Well, we're not talking about any sort of dirt. We're talking about, te mahi o tātou kui o korau I te wā I a rātou. He tohunga rātou ki te whakatupukai. And where your garden didn't quite have the right mineral content, didn't quite have the right friability, tērā kupu tērā. Ke moe mai koutou, he tohunga hoki a te makau, te mahi mara. Right. So you would, as you moved, you would collect up the right soils so that you could adjust the soils in your garden. Very clever. True. And so she made her men bring, and so they brought with them these pū and these containers full of the soil to enable her to grow a magnificent crop of kumara. Heka. But there should have been a clue there that she intended to stay a little longer than just the tuna heke, which she had supposedly come for. Tika. She wasn't here long before Motai said, anei e kui, anei tō hōpuni, here's your fishing camp, anei te nā kai, anei e tahi rauiri, and here's your rauiri, your tuna catching places and fences, etc. It wasn't long after that she set her plan in place Motives. and showed her ulterior motives. And one of the ways she did that was to, and you spoke earlier, Praone, about knowing the pathways and highways within this district. And it's the same too within the wetland that was Te Kawa. You had to know where you were going, and there were many well-trod paths to ensure that visitors here wouldn't be lost in the bogs and other places here. But this kuia, well, she wasn't a kuia, she was a young woman then, set about placing significant feathers over the top in very visible spaces along these pathways, signalled an aukati. Pretty much put up a red stop sign. And very soon people were unable to walk easily in and around because... Ahakoa kiwea? Ahakoa kiwea. I te mea he tapu e rā tohu o I ngā rā ounua. Ka ki te koe I te kura. Kua he rea ki te kiri ngāke. O te huarahi, he tohu tērā. Me kaua koe e haere. E hoki ki tō kāinga. E hoki rani ki tō hōpuni no hoa. Kei te kati tēnei rori. Kau e haere mai māko nei. Anā nā weira kua kome, kua amu nā manuhiri I toto te takiwane. Anā rea ka hātai te kōrero kia mōtai, ka hara te mōtai ki te unu I te tapu o e rā kura. Ko tā mākino, he mea te mō unu ki runga I tana pīhuka. Ai. Te pōai te korauara. Ai. And so she was baiting him. I reira ka puta te whakahaua mōtai, kua tapu a Kakepuku. Kua tapu a Kakepuku. No reira, he tohu tērā ki ngā manuhiri, kia kaua koutou e piki I te maunga, kia kaua koutou e noho ki runga I te maunga. Ai. Kua tapu. Ko ti ahau te whakarite I o koutou hōpuni, ara, noho tonu ki roto I te wāhi ko tinei au te whakarite mō koutou. Very good. So she took that as an opportunity to do exactly the opposite. So she chose the most visible to Motai, the most visible point, and that is on Ariki Tūrere, the Ariki Tūrere Ridge, a very visible pā, occupied by many hapu and tupuna of ours in times of need, and not just by unu and kahu, but a whole range. Rauko has been up there, some hikairos have been up there from time to, as we needed, we all gathered up there in different places. Hikurangi Pātirohia is the right at the top. Ariki Tūrere is one of the ridges on this western side that you can clearly see from Kopua. And she moved her camp up there and quickly built herself a whare up there, stationed herself up there. And she built herself a house and then named it so that everyone around during the tuna heke would understand that she had
transgressed the word of Motai, and she had established her house up there, and she named her house Te Tini Ohitu. Te Tini Ohitu. Te Tini Ohitu. Kia ohitu te ngākau o te tokomaha. Kia ora. Can you explain that one to me, please? Ohitu. So to be ohitu is to be completely unsettled. Kia ora. To be unsettled. You don't know whether you're in a fight or flight situation. Ah. Wa wiri nā papa. Kua ohitu te ngākai. Mea. Ai. Yeah. Me omarani, me whawhairani. Ai. And as soon as her house was established, kua rongo i te ngunguru o Ngāti Unu, o Ngāti Motai te ra. Yeah. E taima, look at what you... Yeah. Takahia e ia te tapu o Motai. That and a number of other things drove Motai crazy. Kare. She was really baiting him. You know, so she put another piece of good bait on her pihoka and it's thrown it out. Still no bite from him. Until she then declared to everyone that her house was now tapu and she was undertaking the tapu activity of sewing her wairoa, strips of wairoa to her kakahu. And Some wairoa, those kahu kuri. the tail ends, the curly tail ends, the strips of that. And so I don't know how many dogs she sacrificed in order to be able to make her kahu tōpuni, to make herself a war cloak. But she announced to all and everyone that while she was undertaking these activities, her house was tapu, the activity is tapu, and she herself was tapu. And no man... So she's and no declaring... man can transgress her tapu. First of all... She's on someone else's maunga, Ākoia. Ai. declaring that her whare on someone else's maunga is tapu. Kuia. Oh, wait. Kuia. The audacity. The audacity. I love it. And he, Motai, swallowed the bait, hook, line and sinker. Ka wheke, ka nui tana whakatakariri. I te whakahihi o mākino. So, and this is his folly. He, in his anger, marched from his kāinga straight up to Te Tini Ohitu, up to Ariki Ture. Ai. The only person with him was one of his kōrero, one of his kahunga, personal slaves, servants. Even that fellow was going, E te rangatira. Tai hoke. Kia karangahia te iwi kia haere tātou. Kau, haere tāua. Unfortunately, he paid no heed to his kōrero, and Makino had provided instructions to her men and women that when he gets here, provide him a clear passage directly to my house. She had already set the trap. Ngā patu whakamoho ngā Makino. She had either side of the door of her houseway, the entrance into her house, men waiting. Nā rau ua mua. Oi, rite ki te mafiosa. Also, Oh, yeah. Oh, yes. Yeah. And in those days, he tuohutanga, te ahua, ka tuohu koe, kia pai ai tō hau ki roto I te whare. You know, the doors were only about halfway as what they are now. yeah, that's right. Yeah. And that's something they used to say at home. Ka mea te maruhiri ki te hoki ki tōna ke kāinga. Ka mea tu o mā te kaumatu. Haere, e hoki atu rā ki o koutou tuohutanga. Kia ora. Ai, korongo au I te rā. Yo koutou tuohutanga. Go back to your bending down places, meaning to your homes. And the moment he entered into that house, down came the patu of her toa. As she sat there, intensely focused on sewing her kahu tōpuni. E mea hangaki ngā wairoa. Nō reira I ngā wairoa ai. Ngā wairo. Kia ora. Kia ora.
iwi hapua no tērā o te kāinga Ngāti Ngā Wairo. Oh, okay. Ai. And he uri, he mokopuna nā unu rā o hine mārama. Kia ora. A Ngā Wairo. Cool. Now, the kōrero, however, was allowed to survive. Well, someone had to the- tell the people. For the purpose of telling the people. And so he was allowed to run down the mountain and to raise the war, the battle cry. The intent of Motai was to break and remove the tapu, to transgress it. I dota ia mātou ko te unu I te tapu. He hiki tapu te kōrero e tahi. Engari I dota ia mātou ko te unu I te tapu. Kia ora. To lift it. Nō reira te ingoa unu. I mea ki runga I te maiti a Motai. Me whakaronga pi kari kari. Tēnā tātou e te iwi. We're actually going to split this up right here. So that's the ending of part 1 here. Engari me utonu mai. A tērā wiki ka puta te mea tuarua. Part 2 will be out next week. Me whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hookah force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.